Odo from mobibia chi mobibia akwaba. Na wiase wan dey so wo travel and tour papa na so my your passport and no papers di ama ode no ahwemu yie na da chi bi no hu ankwakwakyereo ebi mpo se ye wakasa wo mu anasa wo yire no mo ahwemu yie no hu nipa ko a wo ma no aye wo yire papers ama na da chi bi ni ankwakwakyereo no e wo kwam se ni ato papa bi wa ha no ni nyina ni se papers a wo ye de ma ne yire no eye fake na echieli nsembebre na di abre na ye no babesia na nsembebre na edi abre no na eba ne senkra na ehase yenkonkotie mu nsemai se ne ezi fa shase ne efi yenkonkotie ni efemu abaye efemu afutuo kese pa ene eye Adam Munkaila ono so ne maame ne papa amaba ne yenkonkotie se abofa no ho ato no anase eye de ba din tina omo so motutu amanamon ya omo di aba program so yenkonkotie ni nyina mu sememra ne ba so a ebisa ato aso bye. Pacho mi pia santi achim amantena. Eno ewo he. Eno agogo side. Agogo. Enya asanti achim agogo. Oh okay. Na ene anopewie yi ewo makosam so. Anope ni awie de boni bi enu. Ne wo mo ansa mi tu kwa ko Italy. Ko tra wa eduru mebi ana me se me befa me yire. Enti yire no so onu a odi na chi na one papa bi na adwuma ya to no osewus na hotedi di groove enti papa no ba ho no na me yese sa na tie dia sika manya no de be ma papa no de abra me yire no na ni pa obo a me ma me ko ye no o di sika na koma no de na bare me ni sika no ma papa no a o di ba e no na ono ankasa ya na dwene se odi oba no mebrem ti o ye se odi oba no ebe ko ade be fa fom akọ beni misumi di kan ka kire oba ni se oba no on tikasa bia ka brofon ti won hwe no wa ni papa na chi se odi ni be ko ba bia ti won ma na nyi visa ma no ewo enkran na opa no pa play wo enkran ene oba ne kan ya oba no papa no bedada na wantie ne me kan no edi papa na chi ene ne kotina beni ho yes bosomi mi ensanse nan eti papa no so kofa passport a fake e beni passport e de man no ane e chire oba no e wo beni border eti be fura papa no bisa no se e no ma e kotina o si wo je oba no kwan se omra me ho ma he de ni mu abebo so miensa en kran ni tele e continue say ana said na say e de ba ti e chire na me tiase na me frɛ me yire no enu ya panini e bisa sabra na se me yire me ntine ka bi o no se hwɛ group ya me a china tum e wo beni e ti se wa made a ene o yire no obeda ho I'm saying, sir, it's because I don't my imagine send me because na so din send them di kan ne kan ya one tear say o kodi le chi. Okay, me patcho mon hwe ne voice ne ma me na me comments ne ba ne say Marco his voice is too low but I answer the ultimate say ne kasa ne ye ma me studio ha ti be me na ye nkwa enti e ba sa no me na ho bebre yam say ne me de me momo de ase me ba eti me bai na me ne me papa ene abusuafo no bi ko hia o se wusu ti ne me o mo an say o say o de me ko beni ho na me ko hu me yire no eti etu ni papa ko ka me ho me ofa ene owura no o se wusu no e ko beni ho ye ko no no ko kire me ba bia na o ne tie and o ko kire me prison ho na me yire ne da to ko kire ho no ade chi ya ono so de ko sie hotel ba bi hotel ne nyeso no tue ka yan ne no tue ka enti no ade chi ya na o kra so okọ na mza obi a o me lo ko obi de o ja me hokọ se me ne kan ya o ja me hokọ enti me ne me wo fa no ye se sanete de a ibe hu prison for no nanka ya pebibia ma mo nanka o mo de oba na mama de na ba that kasa ne ye mo no aka kire oba ne se
se me be yi nam de no kwa ye be sa akɔkye ne okwam enti ma wonko enti woda ho na so bia me gira na chi a wan na ka che ne sa papa no o se wusu na ka kire me yire no se me be yi nam de no kwa ye be sa akɔkye ne kwam enti me be yi na ma wonko no on na prison wa oda wa e mebi so na ye be yi no kwa enti no ma enti no me ko mu prison for no wie no I'm so Jimmy $1,000. Enti no me buy no. The back of me no so me fa no kono ba no so onko. Na me de no buy be sa be chi no. Enti wo ma. Na me say if you asa na oka. Enti e ka o mama boy nyina anye kwa. Se ka me de me du ko du fie kura no me hu se ne be ye. Me kan ya oba no so ma. Enti ne ya say e wo say scan e o me yi bi man na me ja no. Let me use kind of $200. Dijan said, in case you say, you know, on Papa Cabra, and I'm back Ghana. To be back Ghana, not time so I was having Santa Corner, not so, and I'm Jaho Coy. To me, some by you, and I'm in the back, Isika 7, Sasanetaria, went me and poor Banam Remedia, scam their money in our own family. Any car, my boy, on home family. In that car, I was scanning the old year. Be seen there. This time, what the Bians with you, I'm seeing them in the Baba Dam. Sky one in China is $7,000. I'm seeing them in the Baba Dam. Now, some more bombing. Send ya a chain. Okay. The Massam Kakra come on and say, see, I'm a yard. See, Miss Lamon for there be my young Kawino. Mate. Aye, my young Kawino, what Daruma. You are why? Mate. Na if you say asem na working if you do asem back 31 years ni nti wodi sika no ma groovy na ji sika no ana say o say wusu ono groovy no ana o say wusu no okay nti oba besra na yere e wo Italy Italy brand be so Palermo okay na wunnimu no dada ota besra oba no Palermo ho na wonso tie enu nti oba wunnimu no group ni de some ni nyina na tie agogo enti bindim no pa ne kodo ho ono te kodo ho but wo studio agogo obi o kodo ho enti bindim no pa o studio ade ho studio photo studio Timindim no papa. Woni mu no kra nsa na wo kwa brochire. Okay. Wone wo na ni fie wani mu. Ebi a ono anasa me because sane e boso. Mo boso. I see. Na wonum groovy say owo studio wa wo yiyi mfonini no wo san eye akwantuo ho adwuma ka ho. There be na me discano man say on pamre me yire. Na me yire mfa nko manyo ono bo a me de me call you. And ono buy and obey no say ono ade no beba ono ade we yere beba na wo wa no de na ba na say kwan best because they may be say say onya kwantu ehu adwuma enti sika no wo directives and say on famra we yere na we yere pe traveling agent na ko on fa ne mra me obi wo ho de dam na me sin confirm no de wo de wo ko Italy no ko ye no danka na de na wo ne de wo ko Italy na ni nkomo satam no wa bagana Iti no na me say Ruby ni the bar me yire ni the bar ko mano e wo Ghana obetimi de na ba Abraham Street it is that time no so discuss na man no that time man $4,000 but owie akwantu no bibia no na sika sen na wa hye no ene de mintimi kire tese minim akwanya ofaso na untumi nche beside ya jiska nyina because sika wo de man no na wo ji ana mebo sika me de man ne ticket am trabai and ticket ya wutwa free Italy buy ada wo ka se free Italy buy se mama me hu ne eko na wo fa wo yire musa no me yire no the prison e wo Benin na da mu ko Italy mu ko fa Benin da bi mama yamba aso hono odon ko fa woni obi na neba anase ono ana weki ye de ma wo yire nkwa so won kwotara ka mu ye fa ne nkwa Benin anse ye fa ne wura ba bi anse da abedru Italy ono ana yisu na dwen minim na dwen na woni tirim ode ne ko fa Benin ho
because you ko bro che ko Benin wo Ghana e den wa ko Benin o ko passport o ye fake e dey ma me yire no nti oduru Benin border awon no mo kire no so o yire friends say na nafia wo free hen o fi ai so papa ye fantini no mama eya no akasa go ish o papa ye fantini no mama tusu afri asokore okay what's na Italy abrochime mu fie say home efficiency 6 years that's right. Oh why now wish any be on or de ko ya na wo weke ya ko fa Benin na de copy ho there be me dem fa play over High Street Ghana West nam de ko me angasa nam ko obi na bo ame ma me ko ni obo a wona ka wo ma wo yere akwesi ni so no ode wakro no ode na ba no obi na bo ame sikam so me fan ko to ka me driver ni ana me yes sanity ya me de tu kwan Osifa koto ka na fa ye adwuma fa ma no ana wo de che wo o de che me oni pan me bo anu me bi ana no so e bo am se me fan koto ka na me nka ka okay ana me yes sanity ya me de tu kwan na te se me de tu kwan okay ju tu kwan wo nya mfie sanyi me tu kwan na me wo 39 years ana akodi ho 6 years enti una ko ho no na we adwuma ben na me kaka na o ya bi shop bi a e ho no te se duma obi ba na onye ba bi mfa ne kan si a obi nya ba bi mfa ne kan si a na o de aba ho etimi na me pack cars no a shishe cars ni na no na shishe ni na na shishe ni na ti na wa adwuma ye kama e wo ho ye de na o free ho ban ma me ba ye no na me nua ba ko de aba bo mani wo nti mani ni ye condemn nti na anya dia metini akọ akire nsusu me ko ka tikweta nti na anya dia metini ayesa adwuma no bi because abroche de wunya portu bia wo ni ho a metini fa nya sa adwuma no oh ani say ada na wunia munia de ababo wani aye bi ba ye fie me na ba ko ni yiri wuyi da bi na konta ne wuye na konta ne wuye no we kura de na mementi ho ti mi ba ye no bi anu makobo me nsa eti tama me ready say me ko no ana me ma me frɛ me say busuafo na hia e wo busuafie ti me ko ho me ko tie ne ye ka ana me ma me meti awo enti amantra maba hanzo mabɔ me nsa wa wuye eti ma me ko eni me ma me ka ya chinchina nchia wose me ko ho enti ekoduru ho no eni pa besa due no abusuafo na ehia ho eko e na minerals koto mienu ana mo de besa abusuan no ana mso na abusuan enti di pa bebrebe minerals koto mienu pe ana mo de ba enti wo mo amfa me mansa bi anka ho ma me asama me kan ye no me na ono na konta wuye no o sorry na nsa de demanis I'm so na dem asabo ya me kan enti na o ba papa masini ana me sorry say sa na tede am ebonu bi na no mo so mi hu ama ma nya kwa nko bonu bi na me ti anso mani wuri aba pa na ti just yiro kaya me de ba ma ntimi anka ka na nko akwala aba ku na o de me call hospital wa gogo ti bo de me ko duru ho no ana doctor yes obey mo operation oye mo operation wie no na o twu mani na hu ade biem benkum na ko kan ni fan ti na o twu no sanye ni fan o sanye ni fan na tse me de wo ho sa eni na mu asese me ni na say ti free one went me anko Italy hobiem ko hobiem I see na oba no na nefu awoye ne ho ade je ne ho bibia e wo Ghana nsa wutu kwan me ko ye no na me ba me papa ne mama e ko ye ne ho bibia mama obi na gina mu ye ma wo papa ne mama e na ye ti pisia o mo ye ne ho ade ne kwa ni na enhia biem ba se na one ne twempra wo Ghana nsa wo kro ne twempra but ye ne ho ade na o ye me yire no ni na enhia biem na entamu atete when no was saying ya ngo afi na no wa wi school secondary school
foforo nti yango now you na we secondary school na atwe one ne twempena wo Ghana sa wo ko Italy ba chon secondary school dia sabre no wo mfie sen oh that no over 22 years 22 years so mu year form 5 okay that form 5 23 22 oh but ono dia woni na ngoba ono ba foforo wo ba chon eno no ye before wo be hia na nefu anu anase na nefu anachi ansa na me be hia na nefu a me do be wo yansa sana me be hu na nefu na nefu ade na che say no ye my last wife no ye last wife father na yere no ye say se me ne wo ye no na me ne ni jaye ansa na me be fa na nefu a to no de nanka o ye me yira o twato okay ono ne wo ma say they were four omo we omo won kan oh okay but ya na omo frɛ wo any we dey ko omo we show happy Father's Day ni ade omo we shi me adan they say me bi on kra no say me pa cha ya kasa kase ma na oh okay or say so the man cannot speak through omo nte because messages no ba na e ba nti no me nim adekrontia messages no gusu a basa ana me ha no mara eba na minimum actually ya na okasa no kofom kakranti eba sa o monti ni ye na me bi sa o say o man o mo frɛ o Father's Day ye reshow ni ade omo nyesa de ku bi aden I don't know you don't know menti ase say mama wa wo do ma mama say because me ka o mo asem a abaje won sam ana wo ye wo mama basa bra ko hunu na nefu a David my young mama basa ujidi mama say oban bi onkwara no bi ho a se bi o de no be ko hin kura no a o mu a o waje maku sa enai ni nyina fi wa na bi fi na bi fi wo ebi fi mi emu se na fi wo mienu eye manko ana emma no mienu na mama mienu oh I see obapa ni anya fie sen onya 45 years okona ni mu hwe no dure sen me fie na SS mani wie say no ye accountant run at say wajai na juma na gu ana say o drive obi I won't cry ono yo ba ana no ye be ma ena de odi ho so ono see so jeni ewe o won cry ono omo ba me ho a ya ma miska wa mire ebi ase busumi nsi akwa no bi ansi mi ho busumi nsi akwa no bi ansi ho se wo yare me yare omo ni mo fie omo ne obi oba me fie eye wankasa wo fie na busu fie na wo han wankasa wo fie ewo baby awa amantina oh okay enti ana oba otoso bi ensan so wen omo won kra wa omo no omo maami nyina na wo ho dabi omo maami ewa ai amantina omo maami wa amantina baby awo no baby am wo na se omo maami free amantina oh I see maami free amantina enti maame no so o wa busuafia na so no so ne map baby kama de ama no te maame na nkasa baby out but ono de ya omo besa na nkakra omo ba ho omo maame ho na woni woni omo maame eja ye no na oba ka chire kra no o sei ache satam no bet mintio Samre no was 10 years. No about 10 years. Se ono so ye adwuma bai. Ono pomade won kran. Oh okay. So mu nyina kogun kran. Mu nyina me mande mu nyina won kran. Na wo ko Italy na wo ntwa wani mehwe wo mo se ja be sende makakra ana bibi kakra na wo nya sa de because eye me won se wo kase nko na wo tie wa mantina ho ne ade eye me nwanwa wo senka wo mayi bi ben wo ana wo mu pu obi kra ma no hwe wo ne wo mu aka so obi ase ono wo di nya ne ba ho emet ema ne ba no metra me so e wo kra se ho
Nkombe organize ya po bi ama na bo. Ompo bi kura ma me kura nso a. Ayasem. E bia no wan hwe wonom. Ma me hwe wo sen. Menyesa me mo okwa ba me chese e bia. Tina me de e bia sho bi ko me ni. Me bia no ama hwe no. Ma me. Na be wo akwala ba bia se na obedi de agya no. Anyesa asusu no. Ti unu ma me gya ye nyina na hwe wo mo. Like one omo ma me pa ni gya ye a wo ko hu na na fie nyina no. Na wani ko wo mo ho. Tira wo mo sika ma wo mo. Wo mo school fees ni ho niema na wo ye ni nyina. Enkwara no kura me ne wo mo na netie. Ne wo mo ankasa na netie fie ba. Ana wo mo ma me no ebe o ma me no be pa o mko e. Se o ma me no wo mo ntra na. Akofo ba popro de a omo mankwala no metena me ho e mesum oba no to omo betete nkwala no kura ko baby na minim baby ankwala no e chire ansa ana mi hu baby ankwala no ani ese yi hotena na na afia be yi omo ma mete ifiri ho betena am se na ahye ma me no pa na ahye no na de na yes ame obi kumuna akukọ bi de ekwa wo sa wo no obi kumuna akukọ de ekwa ma me no de bia o person no me nkunto kwa se de nti se on person me ni obi e be kasa e bia na mba asem kakra wo ni so ma me so ni se brand ya meti so de e de am de be pa ba bi kakra o de be fa ba bi kakra so no on be obi a me ni obi e be kasa so on person wo obi a be che na ne tofe what's ho Entino de bia onu me kunto kwa ebi kura na me ko ba bia what are dia na chenti eja no wo soro wo kwa wo so wono kwa na ma me company for sa na wo wono kwa no wo ko no o se esa no na ko magi ni say rim e ma so o pa ba bia na esa da ba ni o mo ane tata mi sa who so afa se so won fie say se am 72 years o mo tata mi sa e man tata wo sa mi na sam kitwa e na who so o mo tata wo so ya so wo hwe da bi me pa mo tru mo de ya so hwa ye benya ho eti na se wo fa mo tru mo de da bi what is it just anazani de chiche obi ade pada de chiche obi ade pada de chiche ba o say therefore de ye fan chiche therefore de ye wo me ba ko pe oh I see ye wo me ba ko pe mi wi sa sabi ansan de ma me wo machi tino na me ma me o pese me nyenu aka me hontem odo opese wunye nnua e ka like opese wo na wo ma ene wo ma me so na ne wo pe se wo benya nnua se nko wo bi ka wo nye wo na ko be ha wo we say the tembia ne man tata na omo no opese wo ne ma wo ma no ana like e ma dodo ana ba ko no de don ko peri bebe so na me hwa ana mo am but ni nyina mu no wo ne o ma fo ne ma me no pe ene oba wo ne wo ya apart from wo de wo ne ba foforo bi a ngo bi ne obi wo na be say 20 years ni boy ba ko ti onu na me ba pani na ohwe me obefa no e de ne konkran ho akoka onu ne ma ho onu ne ma ye nan oba pani no boy no onu ne ma ye nan e no obefa me ba last born no akoka no ti onu so afia no VSS no ese o so no so just bi o wa ntwa ti aje so san akoye okay ti se onu ne kan ma no ho won kran ho kwa ho ma no e de wo fa so no na ase me ni nhyeda nye ho kakra ase wo mo eyi wo mani ama wo mo papa bra wadru ne pani fie so se ye behunu ni se yi a agi se bia be ma wonya aba foforo na wante nani anhwe wo mo no ne e ba ne se de ne ye kra no ye ka che wo mo se ba ne sa no a mo mu fi wo mo because ya anya ne se be hadwen
wo papa no wan hwe kura wo de enya hwe no asa enya hwe no ye ka ma papafo ni bitirimu ayo mo da dodo ene wo ye meba onyini a enya den a no beba behweme no ti se de o masi ayi o mani ama wo saa no na me ka say bia bibi saa ne koso ka we de ye ka enya hwe ni bi na nkaja wo mu twa wo mani behwe wo kakra ma yen tete me from mfa bacha kasa kakra ma me from mfa eno na menti ase no me ma dun ho so menti ase ntimi ma dun se mfa obi amfa no menti o ekofom why dwe so mfa obi amfa ne ho da bi obi amfa no obi a wahwe wo mfa wo toto wo mo ase wo suatie edi wo yi nyina hwe wo mo se daache wo mo behwe wo ne wo mo hwe wo aso mo nya dabi ma me na ma ne tete no man ko me wo mo no mo asesa no obi asesa ne number dimi probia enko ene wo mai dabi wo mo dabi said ye wo kan sa na tie pa dia agi say bi a bibi foforo mo enko mira ba fo che agi say bi a bibi foforo enti sa dia wo mai ye dia enti asenim ana say bi a wahwe wo mo dia but e bi a abrabo ni mu e de ma wo mo ba no kra no mo nsesa mo numbers abrabo no maza mame obi eni ho a onye juma ensusu no so obi bebre misika kra abro so a 1 million ebi asa busumi nsia kra nebi ma na me hu no enti mesusu no ebra e fie no me be ya afuo afuo no na afiwe obi akohye afuo no nyina abro nya no mu kanya sa ka bibia ni ho asabio ka me ho be kire me ka me ho nkire me dra o free Italy buy no nye no kra kire ya ana me start ye koko no 2018 15 acres ensusu no bro nya ya na menya 1500 free afuo no minya sika bia mprimu bim ana obi odi jako to afuo no na de wan hu no da bi ma me ntimi ko fo mo obi a hye afuo no nyina e wa mantra ho amate si amen sesi fo kafra o free Italy buy enya say o me buy 2000 okay enti oba no obi na ye ne ho ade wa ha abusua na ye ne ho ade wa ha na omode no ema wo ena ka wo ba be fa na koro ena bi wantumi ama medru be call Benin dia menti ase kakra ewo ehoni ofri oba ni nti na ofri Italy buy no good ti wo buy na wo call Benin ho no na ye de na kwoto prison die nti na oba no prison na baye ne de asene so obenya ni freedom apie menti wona say maybe samanti ase because and why ne pe prison manti ase or prison fie saying fie mienu na nefo the prison fie mienu Benin eti wo da ho nya asan ansa na wo free Italy ba akọ ho se okọ ho no be se busumi nsia no ana me buy 6 months ana me ko ho what the enti asienim enti wo ko ho no wa ampene so se wo beyi no ade na ba na mo wo pere so obesan ahye prison wo afe eni aboso men na me say o betra ho na sa ni ada bi o se ompe wo biem kra no a prison wo de obefiri ho na mo no oba wo mpo biem but so obeka cho say mane na prison na why na eda prison ayende ma me so si owura na ka kire ne say me de no ba ye be chi no na de wo hye mu wi ayi wo hye mu awo ba wo twa ni 2 years ne na wo de man no years wo de man no wo twa ni na ansa wo pie ntimi kire ma me ade na wontu kire se me hye ya wo prison for no wo de no kokoto one dear because okra no woni panifu wo no edi nkomo ena wo mo yese nka pesika bibra na nka wo mo mfanye no meboa o mo ka se pese ne bra $1,000 na wo mo mfa enyi no good wa pesika nako ye yi no wo yire se yese ye yi mia ye ba ye bese ya che mekwem ba bia ye beche me de ma ba na wan wo mayi me no nti why na beche me na why na di me kotu manti ase o asamo ba ne ka kire me no manti ase da
Nti na wo say me so me come baby. Because asama me no beka no on tia say ade ne papa ne no beka. Ti papa na catch so one share prison for 3 years. Papa so no dey ono dey want me sheda ana ono so o da ho na so bia ma won chen a na yiwu. Debbie ewono wo worry no like o mabusuafo ye ne ho ade wo Ghana ma wo no di science na wo pese wo be fa no e wan wi no in fact say me ko en pie mi ensa pepepe na me yesa me ba be fa no anya wo ko ye worry no na woni ha na wo abrochire enti abusua na ye ne ho ade omo ye ne ho ade wie na wo ye senko omra ana me bisa say abusua ye ne ho ade wa ha e ma wo wie ye no edi sen ebi a afi fie mienu na ya adwene se obefa no edi fie mienu efie mienu pacho ansa na wo pese obefa no kro ena okoka Benin pacho ono no nti na wo free Italy bae pacho se wo ko work out no wayi wo yere e de free prison wo ko ye no oba ne se prison hoda eye ne de so obenya ne freedom nde sa na o ka kire mi se o ma na me de no bae be ba be chi no iti no asama papa na ka kire no asem we de me se me ka se meti ase kwa bia so a na enti wususu se na wani groovy ya ye sign friend o say wusu etwe mpana na gidi tum we gidi tumpi p because me this kind of man so fan brano o ko be communication e wo bia so ma me yire na me yire team ansa na o de no ba Benin no na sekana yes odi bi ko bi communication ama na kwetara no send bi ya papa no na ko bi communication na me nim se sa scan bi na odi ko bi o sen so scan bro me ba actually for my entry me home betumi e do comment aba 0245301462 0245301462 what ba Mary Market card amount ye ne minia penny bafochei na ADM komono na mama okay yen hwe oba no nti na unni bibia ye e wo Ghana wo ye wadwuma ye driver ni kama e wo ho wo ba no nti na ma wo free ho ba ye ko Benin se wo kwa akoyi no ko oba no seda wo ye ne ho ade nti e ba no sa no wo boy busu ama ne ye sei ni na asie na omo ne oba no mekasa oba no de temo o prison ba no papa anya temo free prison ba ye no bra wo ko ho no a woni ne ko kasa ye na nka wo ko tue sika me ye yi no na enso wo se alata momo no e na meka no me ko bo papa mane no papa no ye se sisi a ono de wonti mi kan ho ase dabi na je se busuafo no pese wo mo ba no empro wo prison ya na prison ho no me ko be ba no be bo mama ne esusu no papa no still na no odi owura na o ma e kire me yire ni tum na papa no e de ne ho akọbọ no na papa no de ne ho akọbọ o ne ho akọbọ ne se de se papa no e kotutugu na som se me no ba ko fo ba foforo eti no me je oba no ho kwa ono ontimi nko bani ho ko yi oba no bi so ho papa no akọ akọka kire ne se akọka kire master ne se groovy akọka kire wa se master ne se se me je oba no ho ko ade a odi mesi otua sika no mame na so otua sika no mame a ontimi nsan ko bani ho enko hwe oba no bi mentia se tie o tie abusuafo ben na wonye mu nhihye wo mo se yede wo mo ba ekọ Italy na wakoka ewo Benin ya fake passports ne won ye ma na ama yede wo ba no akotumu na ni kunu tie o wo meye bibia wo Ghana na wo bibia na ha wo befa eya wo yini ni ti na afri Italy ba Benin na wo ba ya wo ba na wo be yi no enu kra wo nyina kwa wo ko $1,000 abre no 31 years ago right and amebua good na sabre no 31 years ago na $1,000 yesika ketwa eskapa enfie duasa baako ene ye kai na sesika ne yesika ketwa ya wo kwa akotua me yi wo yere na abusuafo no oba ne papa akotai groovy achi se ne ba ne nem mpro mami chese se ne asam no ye no kwa me na me nwanwa da bi we nya nwanwa
we asem we die ehwehwema so groovy no ne papa ni na ti kro ba ko so wo kodo wo ade oba no woni ni ti kro ba ko anya hwe me ayi me se obi be fa me ba ko aborotire na me ne won pa ko ni free kro ba ko no ama me ba ko akopie ba bi na me se woni me free kro ba ko ti me ba no because of that relationship me ba ne empro wo prison na prison na ede na me mente o mo ase eno kreni baby no kra pa na me kan man ana ayi afia na afia na eye groovy empra na akwaje ya na dabi se me ka so on fa sika no mre no emu na ono ko na groovy no ye tight on fa sika mra hwan on ba mra contractor no ode me ko e no ai emu na ko na groovy no ye free ana na groovy no so no na oyire no onim groovy dada onim no pa because no odi me yire na chi no oni groovy ni na wo studio ba ko ha mo ye djuma wonyi ni se na groovy mpra no oyire me de me no achire aye bra na wo Ghana no onye se bra e bia wo ko ye mpokra no wo Ghana no na enye groovy mpra no oyire pa cho da bi e na wo ko abrochire no so wanti se bia groovy ni wo mpra ayi wo yire no etwe mpra me de no de me ko ye metei se me bra me o discan buy no it is say on in the twimpra so on tin and yes no one na twempra dada kran sa na wo discan no e ma groovy se on famra wo yire de me ma hu no sa na mra me discan ma no buy no emu na me te so on no twempra en na so on first kana ma nanka wo hunu so on na twempra oh eno on na twempra no wo chi na wo abusua ni ba amane se mate se oba na me ma mo ye ne ho ade ma me no woni madam for groovy twempra ene de man kan chiro bia won so groovy ba Italy ho no besra na yere no na won so afa ba foforo wo Italy ho ana aya wo hu ye dabi oba me ko ana na me wo me shop a me ye adwuma nti wono kro oba ye no na o ka kire me se we dey wo se wo yere no obeka ho ha because won ko a obre because me ana me ye adwuma no na masaba ye aduane adi e wo shop ho na esi den na groovy ka kire wa se be ma se wo ba foforo bi ho wakofa ba eno na manti ase so baby papa o pese wububu nsem gusuma me baby me ba ina na me yire ne demo no ene de me fampra empra no mu no na chese gubi ni mess ne ya adwin se makofa obi eni de enya de a de ba no me ware no enti no yango eni enti no o manu pasika no mame na o disika no mame a akofa mpranti no o manu pasika no mame wo ba be yu yire wo free ben ayi Italy ba ya wo be yu yire free prison wo be ni no na be fa mpra patron mpra no wa da na wo ba na be fa o me ba na be fa na de wo be di na se wa ha me di bosumiensa bosumiensa pe eno wa dumi an sha ho so na be fa mpra na ni abro ayi Italy anu wa sha wo se esi na wo fa ba ho ya groovy ba wo be ho ye man fa ba ho o chiro ho de me ka sa me fa ba ho ana me bo nti uko ye na wo yire ka so on preso ma wo nyini free prison ho no na ase na ye fa ho na me ma doso na be fa afoforo eno na chi na be fa afoforo eno na chi na be fa na se wo se on preso ma onware se wa be fa ba na de onware omo ba no na se na oben no aware ndada no aye no ho ade no yo se no ma ware ndada so nti so ba ya me ba na ka so me mra ane e ba ya de a se me yire no nti kanya de a me fi na chi se ma kwa phobia bi da bi eno de wotayo oh eno de ma eno de wotayo ya de wo ade ni wo moja mu ane wo ma me tie tema me tu kwan no ana me hu se bi o ma pe na hu ni fa so e ho na me ko jaye ma pe ti me ba no ma sheda se me fa mpra bebre sa bi ti me ho no me di ko sua de e wo ma ho oh ma nyama bi se obi a wa go sua de wo ma wo na wo baga na be yu yire be yu yire na wa be sa fa bra na no de sua be na sua sa na me ni obi asa e wo ha a me ti me na ye bibi sa iti na wo ta me nya ba ku bi am ne no betra I see no one ne wo yi pa cho de bi ti se wo ne ba na che me yire wu bronya mu empie mi ensa ni bronya ye bai
woni obe de o fa no o ba na oyiri obe prison now o fa ye no ana ne cha ya wa free mu ana so no so ni jai fa ono de ni nuanom be fa no kwa buchire nti ko ka me ko ana me ware ye okay de ware me ware no ono no wawu no o free mu bi me esa ene fani wonne ne wo yi ni na mo nti se unsa oba bia ni wabra bomu biem obi ni obi aka me ko na se kura obi wo hobi ma hoden ne won ya wo de kwa ya adwuma me se no oba no aduane mbadi aduane nko ana ye de wade na me ende abasa na basa chira basa mo fa de se enya de a bitimi asa kwa ware oba bia bi nti o se bompa ye na mitrem ba bi di ebimi ho na isi asobe na akọ ko pasre. Oh, I see. And see, yeah, we can if ye why na eboa wo me no aduane mame simini mama me ye say mame why na eboa wo sa ne ma sabre ya wo ma enyina you am come say mame bi amene ne te ni pie ebe me de ho your friend mame ya ne ono na me yiri wu ye ono aduane mama di sa abepim ne onam aduane ono aduane no abebi bi apart from ono no ana mayam ne ba hai ono so tambia ne yiri ba aduane bia no abebi bi okay tizo mo amema aduane dia necessary no anu okay enti groovy se oyire no yeyi no wa hu ne biem mi hu ni padua de enso ya nware biem mangware biem ti mukogu awale no hu tambia no didi matem otimi pyramid di matem sa se wa yenden se we de nka we de nyane boni mu awa na abai se obeyi no ene wo so wo no anyine ho obeda prison what da ye ne the chance obenya freedom ena ho so ko oba bi enti odi watem so wa yenden repi 2018 no ena menya no ko satem na me yare e won kran ofre me odi matem poto no kati phone efiri ho no kra me friend no ma na enko bi me chese edi enyina so minim ofre me di matem sa ti aware no man sheda kra engu no dabi engu no e ba sa na mo ntem tete obi akọ ne bed yi da ko me ko no fie no peso prame ofa kapo jogo ibi anko di bom timna mi jani prefio ade nka akọ hye na dana o dabi me ko no ho se ka me ko strano enso me ko eno na ni bofu na odete mi die hia me titema mi hu se ni bofu na onya me we prame no ana me pie timi mi pie na wonya me prame no me banyina na opa mabo fa bo na otutu bom ana me di fiwa ide ko mbebi se me be ama amane ama na sister no oyere nti no di enti na won se wo kwosra no a wo yeso obi pra bibi wo ho ba dem bi se won pese wo be ka kire me dabi mama bibi ani me ne ntem sa ba na minim se bra no ye kasa before ye ba no na wo se oba ni pie no wa hu ne biem pa cho se na wo se oba ni pie ye no wa hu ne biem ba aha na mi hu se wo kwosra no kranka wadi o pie no pro no de na mi hu no na de ko na me yese me ko no pie na wa ko ne di nkomo e ono na me ko ye na ne bufu ye na idim ne ka dwane fi yo enti opie ye no de wo ansa ankwa abusuafo ho ama wo ma ntena se amfre wo ba no emisa ne ha ne ho ne mama anya sa de no ene ese wo kra na se abusuafo kra hyeda nyi wuntum sa because ekwaya wo mo so de fa wo ba ne ho no se wo ka na ntwa yi ntibi de me manya madwin se mesa makọ no ho biem because me di na cha emo me because asem bi enu ho me ne ka ote ase family de amne no be ka no onte ase so no sabio aware de wono obi ti wona se ente ase ama tambia ade sem pi ne ba me so na me be me ho asem se me ni be nya asem bia timi de me timi ho bro ne ho ntem want to who afraid ne ho ntem
ayi Benin de no na ma mo tem ho nti nyese wo ti wo fi no hontem groovy no eninti no kwa you opie free ya no opie free ya kra na emre bi na pese wo kɔ hoi wo de ade egbo otiri mu opie wuti so woni groovy twempra na woni groovy me de mante bibia bi groovy ono wo free amante ho dabi ono otiko no okay pase bibi ko so sa won so kai ube hunu obi ametiko amantra na sa gogo de bibi ko so ko no me de ni me obi smin ka cho se wo boa o ma no wan hwe wo mo hwe wo mo anko mo mfa wo nkwa emfa sa afan ne so ono no me hwe wo mo be de no se yeke on pa ko no obehunu se de bia ema no esi treat no kebe mu o mehunu e ba sa de asa na obi abeka sa na obi abeka mpa nti ye ba na se mkrofo bi ma ye feelers fa o ma no ni titru ye oposi ne no nti ye beba doctor Marco ayo soja ni no ho oba na ye soja ni no obi nim no pa ya che se o ma ye feelers bi wa pa yera bafo che se woni groovy edi nkoma nya sen we dem ni nkomo me pacha kasagu we ni mame ni nkomo na wuhu no so anya sen no na che ben fie sen bite tama me shia na bia no me shia na bontin na ya wu misani ska ne wasem no bibia ms kan so wodi ma no a che oben fie sen ni mpansa dua saba ko ni 31 years nti akwadan 31 years ka enya asam kitu o e ka na nya fie dua saba ko it's me tebia me I ho asam beba mitim bia na me yare na me nya hoto na cha de na wunye mu o me nye mu sa che 31 ade na nti da me ka sa ade na watena ho aso obaji wusika watena wa 31 years the card no ko ai the same case ben na mde no ko case ben for April wa ma eda no so a me ko ho no a mo be frɛ no ana me ba no ho so mo ye program na najo it dan me be shi am Roberts wo labor ho mo bo me ji me hu sika nyina me ko bro wo so ampa fe na mo eninti no amama anto ankoso bi because program na najo no mo ye no me pon a age se me sa ko agogo edina je ka ho satam so na dia santino amama anto ankoso wo ho bi na na report to my police me report no my police da se the chesa na on report no se wa ju sika wa anya adwuma na wo so ye ma wo no se na ni shi afie na o ye se ho ntua etimi so na minister me de no batwuma so ntia mama rashi anko ba bia bi nti se sika no se wo de baka na sika mo esen ne de je se mo cheke me de mi adan ka wo je in dollars we de senya Ghana sika obi a iska se wo born in dollars nti obi a wo kwaju sika de se ne wonu se nipa no wo de meka 90,000 and now wo de meka 1 billion na je say da ho a wo kwaje ane de mama aje se mo se na mo hu no do okay na ade ba ko nso esa kire ma adwere ne se Mr. Bafochi ane se on se wo de wo ka se ba wie ye no na ka wo be strategy for se ko mo mpe eda ya omo bet ska bi mama na me pam jam ho yare me ya ba no wo ka se yan ka che adwuma wura na nka won mu hwi che na wo na wo se betra ha ati for sa peska ma na hwe ho yare ede yare se many hu ba bia na pe ku misisi mitimi nante na ne wo ma no wai wo bi wo ma num emanum nyeso obi anya adwuma ba ko yeso gani ba ko pamade ba ko drive wo bi wo mu nyina ya yi ene wo mu ntumi hwe wo papa yade wo mu ntumi mpe eye hwiu che yi bi mfa mo wo papa ntrem ne mi no ma tem sa na tie pa ade a ene ne wo mu enipa hu no se panimu no no be fa no ko ono na bibia medicine so eso maka ti wheelchair cry wo ntumi tobi enfa ma wo ntenem wheelchair no me ne o ntumi jeje ntobu atobi enfa ma enkura wa hwe wo mo wo hunu se wa hwe wo no me se wo betimi aya ma na bro so eso so no enti no mo mpeso wo mo beye enu no na te so wo mo ni eja ho do wo mo ni eja ho do nso de ade enti na ma wo mo ni eja ho do
because in fact me papa ti ase a e na wheelchair me papa me se me ton fa ma ne ntrem se die enti se a me anu se mura so se ba se da form se a dia ene bibia wo so mo be bia se mbe ye jam kwan na omo de na mfofo be ye no be ewi se a me tia se ma me duru me bia se ma me na mre me de ni kro mi ni di ene no wa hwe ma ni di ene no wa hwe wo nom to be sincere with you I had the ba ye ka no kra kire wo se eture bi kra na ma me na no aduane na ma me no na ama ni sika no no na di sika no abre wo to da na me bia ebia obi tu me bia bi wo ha na nkwala no o mo adu mi na me de ama no se to de bi pa na se ma me na enko no aduane na se wa anya bi e wa ni di pa na se wo de kom dade a ene ye minua pani no de metumi aka che wa ne se sabre na wo sisi wo so no wante wani ahwe nkoda ne yi ebia wo no mo ma mi jaye no wante wani ahwe nkoda ne yi so ma me fonu bi ho ha se aware na nko ye ya na mo aka se nkola no Debbie enkora no mo nsai sa wo papa enkora ni nsai sa che se so wo mu ne se papa hwe no matter what kasa ma me ne beka na wo ko ebia Italy yi kra no wo ma no mu nsai na ebia wo mi kra support wo mo bra na wo abrechire ya na wo ye adwuma na kakra wo nsam enketu asem fa ho enketu ana fa ho ni amidi mbesi bia da biture bia ya nyane enye nyame ni edi bi besi asemo eture bia eya ahyase no se yesi toto ye ne ma me nua ba ma pani che ba ai bafo eture bia ya ahyase no se yesi toto ye ne ma because say 70 something years enka wonye obi a enka wago sa so no enka wonwo sa because na no kwesi ade ye sofo nua 93 years be hwa sa wodie wakaso anya 93 years ni nyina ya ba ye no wo mu se ebi wa ahode bi ni ahode ni obi anya 40 years but woni ahode enya sa but at this time pa de senka woni ko wo ma no even bra wo ko Italy senka woni ko wo ma no wo bua wo ma ni bi wudu obi nka nya de akombe yi wo mu sei Mimi abema na ma memo akra ba ayamo ma me jesu adwuma me ya de nyame ado adwuma mu ye mimpom ye ai won shira won so ko de ma emme inshallah inshallah okay obapa yes ma na ho ye de mama okay efien so boko ye da Christ say amen we de na ye ka bi shemu ena eja ene mo to fa nti ma me ma wakwa bana mi bisa se die na edemo nam ene ma yesu yankra bone ani se me badi aba ha oba Adam oba ni Adam odi aba ha to na miniafo etu anamo aba ho no ama mo hye abo se da yambra nanka yani akwara ne yambra mo to miso awasam obisa asina ne yahudwuma galanchi fo so omura sirasia enti dana fies nka ebaba ha no da dana nka maame no nukudi owa abochi na ne yi na ewo Ghana ana bibini su na fies asene so enti da wanka ebaba no maame ne hye boso nko ba ama yakɔhwɛ saase no ana meka chance da bia o kisi kra wa ha nti wonya abotre ana obreki ne die no ana da no ne yedi ba nti da no a o mo hye no enti na yanti mamba nka de kia no nka me pese yinjiri ahuna nka eba nti ya fremu a ya nyam ana me bi kache me yiseto no paso ukofum no musa aya na ohunu de ntinka fatase yanti mun kan sana yanya chance ntimi mra ta ni se nyame boa ana menya iba friend nura ana yakwa ya tuya na ba ya nyam kwa tuya na ba no mo se mo ye ya wada no ana esa kwa ana ndedi adwara na se baba sram na ya damo asi inshallah anti ma ba ya bonu bia yo onyame inshallah papa enti wo hwe ye maami ya na wo hwe mfoni ni ya wo hunu se ye ba Adam ya ye ne na tena fidie yi so akoda yi a maybe obeka se o maame e na kire no kro no bo
na ewi eche osai ba se wodi dwatoa besi so yemfa mo maame esanse enye afi wo maame biem na emom no eye assembly unit committee member bi na area ono ne kwatra ye na ekire no kro no bo ene ho nsem bebre na Adam wabefie onyamba fie okay na we dia waye ne papa ya ene wafu mu aben bone ben na Adam eye ya eno nti ema ofrifie bo ko kwatra nkrofo ho a ene yakowie ni sei mame mese mesi Adam asamasi a ade be chimi wa ha ade be chiw mi na mewu no na akwada boni de aka akwada boni a ewo mu different o ma ya kase konkonsa kura no konkonsa no wo mu different ebi oho miti wa ebi a o ka asam kire me ma no nkata me huru kwa me a na ma bo na amane ya na ma bo na amane enu wo ho na gya obi a wotimi titi obi ni obi ntam enu so wo ho so wa ho enti na gya obi a wono no chese wo hwe ade ne ya hyeche miensa na de otiti no pantam ni de why then me kan ba shana enu no aye ade bi a wo hu kakara ntwato so no eni de otiti no pantam ni pantam no sa yi mie no sa konko sa mie de e wo hu to de enti ama akwara no wadi nama abontin no ebi se sa mie no ni kro no kan ho entwato so kan ho wa hu titi bintam kan ho sa na Adam tie adan na mo hwe ni ya na na timi ma no call fast asuwe nyina no ma wo mu kura nti mintina kuro mu meti akura na mefiri ba sisi ya nyankopo adawo ma me ba ha no ma nto sase na me papa ye ana ma me bi ni koko sase ama me ye koko no kura fi na eba wano abie na no se me mfa hwe ne nanano mu hweku enti mitiwa minni sase wa ha me papa ye nti na obisa asu na meti free this is koko no adane media na meti ho I see na wanko school school de permit se krantie Adam ko school ne pamo no ya nkasa se agbibo no ba no won pet school nko osoro ya nti ya dinichi nya se ko no kra ntokwa bi wo ho papa bi na se won fa no koko nko gya no kuro koko no kwa ya no ama wa amba bio wow enti me ko okonomo ana me ba wo se o ma me afrem se community for di o ma akwara na aba o mo se okofa paya me so mini no bomfo de o kan na kwa mini o mo free nti obi anim nti o ma antime anye ne bone se o mo se me free ho ba minka me yinka chem se mini akwa de che nyina mba no bo krom na o mo betu akwa no fo mma me free krom ba de na o gina bia bi se no keta bia se wantena fie kura na me bi se Adam enti omudi wa ba no mbetena se sha na obegina wa bi na no ma me wuro dan se mi ko no nsuo no ai me pie o mo se o machi ye na wodi ni samie no akofo na ni na nyina akoso se wanya kosi ho no America no di komotifo no kura ndu fie na obetu o mo kwanzo me ankasa mi di chiba krom no satan awasambe ma message akwara ntie no minifi asamba mini kamafo nti mbakwa akobo ondabo amane wondabo tu ka se okoni ka no okofa no bai me kan akwa nse ondi akora ho de lalai ma ni so okodi no ho nso me danfo pa o ono so anka chem se me ba akodi no se da kwet wona e ba won se omosua no omo de ne ba na no yare no nyina bibia ho nanka me se min jinu kura okay ana boy ne kai se wonder bu na ka se won fa no mbrani so aja oni me papa ya sam na me jitu eni me ne wona mpa ama na ta ko ya papa ya waye mi take I say young boys na mo ba no bia nyeska o de bobro o bo road cross what ya say e di papa no mi to ben ka bia papa cho say ma no mada wo ma o mo pa ka mani mani di ya no on say ko me no me say bi no twenty na ya pa na mani cho na o mo hwe na bibia no anya kama me cha yin bo cha de di tu me da say ya me insha pa Robert within the baby akasa free hello ya within the baby akasa free 94.1 FM. Hello, would you baby? I will cast free.
Okay, say Auntie Yenka Eye. Okay, I'll say a very blessed birthday to you, Marcos. May the good Lord favor locate you today and always. Was say a see the 35th wedding anniversary. Oh, okay. When you may in some warrior and super now on to the super emus so Mariana hello. Hello. We didn't baby I can say free. Marco. Yes. But I'm meeting your master. Your master, why you inquire? That's not sure. I think I didn't have a master. Now, Papa, no. I am your dear. Let me account in a bear for me. I see the same thing I said. We are poor, which you're what I am the don't have one and say, no more channel. Come a show. I know it's Oni asina midi kan ekan papai wan hwehwe wo bia obetumi aye ne papers ni ye ade ama ne yere no na emomo no se impo se nipa na beka cho so obetumi aye na so hunim ne mpodada e wo so won hwehwe mu ye na won ka bibia efren show ye no so wo yere enti bro enti twi enti wo na wo so won kyerɛkyerɛ no se kwa we su ne fa so ba Italy ana se kwa we su ne fa so ba ha e wo so won kyerɛ ne momo ankyerɛ no ena papers nso eye nipa eye man nso eye fake passport na nipa eye de man no ena esi ano ne ho akwakokyere no kwam ya kye no ede na tumui ya kye no de na tumui enti si a wo be den sende bia ye kase so wo po bi ama na ye papers ama wa mo hwe nipa ni ye ibe kra nipa ne be gina ho kra no wo hwe ni nipa ba ni nipa su kra po ya obetumi e decide nipa we di onye nipa papa obetumi aye me papers edi ama me wonka so betumi a read your mind ewu nipa ne we ositie fa hu ni an ai ndada bi odi bedada on wa obetumi ehu obu ana no de say what befu ohu saa no wo yi na nso no do kwa akoto asem he says ka wase no mpo wa muntumi mbodi oyenso wahia oyenso aka prison oyenso aka prison into the four would see me and my young kwa ye papa die bi na mom si ye po bia ma ye papers di amanya ni ahwe nipa ni yie se bia enkwa fa enkwa ye oha bi mayen e wo kwan mu we anto no Ghana mpo airport mpo na mom no akoto no Germany akwan mu ho na akokoto no ankato no Ghana mpo dia na airport mpo dan kanye ofa hu dwa na mom no baby akokoto no enye safe place isi an okusu edem na mehwe eye Adams die ono so baby ebefe bia ohwe ni papa ni maami a omie ni pedin enso hwa na kase mu a yenka oya kekra tinye siye ma no e wo kwan papa so se bia da chi no mu konkofa ohaw bi enfa meseye ekokokokoko abaka so wo de enfa na mom no etwa ne ho a wa wo so ne ba besi o imame mo wa wo so a ene ba besi ensi etine mo fra na ne atino mo ye ni a kyerem se ekwa ya afa so enye fa ha o chia tene no se bi ono so be hu ne left and hu ne right akra wo ya akola ya de anka hyase no mo sresini ya anka we nyina enkonkoba enti wa wo tem no wa hwo mba no eye se bi a enkonkoye Adams die Midu besi updates bi an mesandi ababesomo na mi notification bell no sebi enya beto ma na nso nye bi ahwe ne like ne share ne comment so for me media ne complaints macrow. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.